Buri gihe iyo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agize icyo avuga ku buryo bwo gusoza intambara ishyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, avuga ko igikenewe ari uguha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ububasha bwo kurwana intambara bukwiye, burimo kubona ibikoresho n'ibindi byose umusirikare akenera ku rugamba. Ibi bishingirwa ku kuba intambara zose iki gisirikare cyatsinzwe amakosa yaragiye ashyirwa ku buryo abasirikare ba Kongo bafashwe. Buri rugamba batsinzwe bihita bivugwa ko hari abagambanyi bari imbere mu ngabo ngo bemera gutanga abagenzi babo ku nyungu z'amafaranga cyangwa se ibindi bemererwa n'umwanzi. Hari abagambanyi mu ngabo zacu. Ngiri ijambo rigaruka kenshi mu bayobozi ba Kongo, ndetse kenshi bigaragazwa n'imanza ziburanishwa n'inkiko za gisirikari muri Kongo ziregwamo abasirikare bahunze urugamba, abagambaniye abandi cyangwa bakoze ibikorwa by'urugomo nk'ubusahuzi, gufata ku ngufu n'ibindi. Nk'ubu muri aya mezi abiri ashize abasirikare ba Kongo barenga 700 barimo n'abakuru baburanishijwe ku byaha by'ubugambanyi no guta urugamba, ndetse bamwe bakatiwe urwo gupfa. Reka tubivugeho. Urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane rwatangiye kuburanisha abasirikari n'abapolisi bakuru 5 bashinjwa guhunga urugamba ubwo umutwe wa M23 wari ugiye gufata umujyi wa Goma. Aba basirikari n'abapolisi bose bo ku rwego rwa generale bakoranaga bya hafi na General Major Peter Chirimwami wari guverineri wa gisirikari wa Kivu y'Amajyaruguru, wishwe arashwe hafi y'ahitwa mu Bambiro mu burengerazuba bwa Goma n'imbere y'uko uyu mujyi ufatwa. Abo basirikare baregwa ni General Major Alain Bia Nzambe wari komanda wa 34e Région Militaire muri Kivu ya Ruguru. Harimo General de Brigade Dani Tene Yangba wari umujyanama mukuru wa guverineri wa gisirikare mu by'umutekano. Harimo Brigadier General Papi Lupembe wari komanda wa brigade ya 11 wagenzuraga inzira ya Sake Kichanga muri Kivu ya Ruguru. Abapolisi baregwa bo ni Jean Romuald Ekuka Lipopo wari guverineri wa polisi wungirije wa Kivu ya Ruguru. Barimo kandi na Edi Mukuna wari komiseri wungirije wa polisi muri iyo ntara. Bose bashinjwe ubugwari bwo guhunga Goma bakagenda mu bwato bwite basize ingabo bayoboraga ku rugamba ubwo Goma yafatwaga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byateye gutakaza ibikoresho bya gisirikari n'imyitwarire mibi yabo bari bayoboye ku rugamba. Ku munsi wa mbere w'urubanza basamewe imyirondoro yabo, bamenyeshwa n'ibyo baregwa, ariko ntibahawe umwanya wo kwiregura. Urubanza rwabo rwatangiye hari Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba ari nawe batangaje ko bagiye kuburanishwa. Abo basirikare n'abapolisi bafungiye muri gereza ya gisirikari ya Ndolo i Kinshasa. Ababunganira mu mategeko bavuze ko bafunze mu buryo bubi, basaba ko bafungurwa bagakurikiranwa badafunze. Urubanza rwabo rwaciye kuri televiziyo y'igihugu ku munsi warwo wa mbere, ariko urukiko rwa gisirikari rwavuze ko igice gisigaye cyarwo kizaburanishwa mu muhezo mu kwirinda kumena amabanga ya gisirikari. Mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe mu ntara za Kivu ya Ruguru n'Yepfo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazikuriye banengwa guhunga urugamba bagasiga inyuma intwaro, amasasu n'abasirikare bakomeretse. Mu mpera z'ukwezi gushize abasirikare 55 bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rwa Butembo muri Kivu ya Ruguru, bahamijwe ibyaha by'ubugwari bwo guta urugamba, gusahura abaturage no guta intwaro zabo. Mbere gato y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu mu kwezi gushize, nabwo abasirikare bandi barenga 80 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo barimo baburanishwa ku byaha byo guhunga M23, gusahura abaturage no kwica aba bahamijwe ibyaha. Urukiko rwa gisirikare i Bukavu rwabakatiye urwo gupfa. Nka ibyo bitari bihagije, M23 isatiriye uwo mujyi wa Bukavu, abategetsi n'abasirikare bo muri uwo mujyi nabo bahise bahunga. Abategetsi muri Kongo bavuga ko mu batorotse gereza ya Bukavu ubwo M23 yafataga uyu mujyi harimo nabo basirikare bari barakatiwe urwo gupfa. Icyaha cyo guhunga urugamba ndetse n'ubugambanyi ni kimwe mu byaha bikunze kuregwa abasirikare ba Kongo, ndetse mu bihe bitandukanye hari abagiye bacirwa imanza zirimo n'urwo gupfa. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 mu 2024 nabwo abasirikare 25 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwe guhunga umwanzi mu gihe bari bahanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abangaba bakatiwe urwo gupfa nabo. Urwo rubanza rwabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2024 rubera mu rukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ruregwamo abantu 31 barimo abasirikare 27 n'abagore 4 ba bamwe muri abo basirikare.
aba basirikare bashinjwaga ibyaha birimo guhunga umwanzi, guta intwaro z'intambara, kurenga ku mategeko ndetse n'ubujura, nk'uko Jules Mumvweko, umunyamategeko wunganiraga umwe muri abo basirikare, yabivuze. Mumvweko yavuze ko nyuma y'iburanishwa ry'urubanza mu mizi, abasirikare 25 barimo babiri bafite ipeti rya kapitene bakatiwe urwo gupfa. Uyu munyamategeko ariko iki gihe yavuze ko bagiye kujurira icyo cyemezo. Anavuga ko abagore 4 baregwaga muri urwo rubanza bo bagizwe abere nyuma y'uko habuze ibimenyetso bibashinja. Nanone ubwo hari hashize iminsi 11 umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, nabwo ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahise butangira gukurikirana abasirikare 84 bahunze urugamba ubwo bari bahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare 75 muri bo bafashwe nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nyabibwe uherereye muri teritwari ya Kalehe hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Abandi 9 bafashwe nyuma yo guhunga urugamba rwabereye mu duce turimo Kavumu, Mudaka ndetse na Miti. Bashinjwaga kurasa abaturage 10 barimo 7 bari mu kabari. Mbere y'uko urubanza rwabo rwabereye mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu rutangira, ubushinjacyaha bwasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha birimo gufata ku ngufu, kwica, gusahura no kwigumura. Umuvugizi w'intara ya 3 ya gisirikare, Major Nestor Mavulisa, yavuze ko aba basirikari bari bafungiwe muri gereza nkuru ya Bukavu kandi ko bazahanwa by'intangarugero kubera ko imyitwarire myiza ngo ni ikwiye kuranga umusirikare. Ati barafunzwe kandi bagomba kuburanishirizwa mu ruhame kugira ngo babere abandi urugero. Ati imyitwarire mibi nta ntebe gihabwa mu gisirikare cyacu. Abagira imyitwarire ihabanye n'iyo aho bari hose bazahanwa bagezwe mu nkiko. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacitse intege bikomeye nyuma yo kwamburwa imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru irimo Wasake ndetse na Goma, ndetse n'imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo irimo n'umurwa mukuru wayo Bukavu. Buruko bahunga barasaba civil bagafata ku ngufu cyangwa se bagasahura. Nk'aho ibi byose tuvuze bitari bihagije, ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka, urukiko rwa gisirikare rwa Kivu y'Amajyepfo rwahanishije nanone igihano cy'urupfu abasirikare barenga 200 kubera guhunga urugamba bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagakora ibyaha birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no gusahura. Isomwa ry'urwo rubanza ryabaye ku itariki ya 14 mu kwezi kwa 2 mu rukiko rukuru rwa Bukavu. Bashinjwaga ibyaha birimo ubugwari bwo guta urugamba, aho ingabo z'iki gihugu n'abafatanyabikorwa bazo bahanganaga n'umutwe wa M23. Ubwo bataga urugamba bagiye bakora ibyaha birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no gusahura cyane muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Bahamijwe ibyo byaha nabo bahanishwa igihano cy'urupfu, ndetse hanatangwa indishyi z'ibihumbi 200 by'amadolari y'Abanyamerika ku miryango y'abiciwe. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo bunakurikiranye abandi basirikare 90 baherutse kugerageza gutoroka urugamba. Abo basirikare bo batangiye kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Uvira, aho bashinjwa ibyaha birimo kwambura abantu hakoreshejwe ibikangisho. Umushinjacyaha Lieutenant Colonel Rwamba Songe yasobanuye ko aba basirikare bose bafashwe ubwo bageragezaga guhunga. Bamwe muri bo ubwo bari bamaze kugera mu bwato muri Tanganyika ngo bagerageje kurasana na bagenzi babo bashakaga kubafata. Ku ya 25 y'ukwa 2 nanone abasirikare 55 baregwaga ibyaha birimo guhunga urugamba no gusahura baraburanishijwe. Ibi byaha birabahama bakatirwa urwo gupfa. Urubanza rw'aba basirikare bashinjwaga guta urugamba, bagahunga, bakanakora ibyaha birimo ubugizi bwa nabi rwarimo n'abagore 2 nabo bareganwaga nabo. Baregwaga ubufatanyacyaha. Bagejejwe imbere y'urukiko ahitwa mu CNN ni muri Butembo, babanza gusomerwa imyirondoro yabo. Seros Muyisa, umunyamakuru waho wari muri urwo rukiko, icyo gihe yabwiye BBC atabaregwa bashinjwa guhunga umwanzi, kwiba, gufata ku ngufu, kwambura abantu ibyabo n'ibindi byaha. Mu mwaka wa 2023 ubushakashatsi ngaruka mwaka bwitwa Global Firepower Index butondeka ibihugu by'isi hakurikijwe ubuhangange bwabyo mu bya gisirikare bwashyize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 8 muri Afurika. Mu bisirikare by'ibihangange kikaba ku mwanya wa 72 ku isi. Kibarirwa abasirikare 166,700 bahoraho, kikagira inkeragutabara 31,000. Mu 2023 cyakoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 850 z'amadolari, ayenga yararenga trillion cyangwa miliyari 1000 z'amanyarwanda. Ni 3.1% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. FARDC ikorana n'ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya na Afrika y'Epfo mu kuyiha ibikoresho bya gisirikare n'imyitozo. Ubirebeye mu mibare,
no mu byegeranyo ni igisirikare gikomeye. Ariko se byagenze bite ngo iki gisirikare kinanirwe gukemura ibibazo by'umutekano muke ndetse kinanirwe n'ibirebana n'ikinyabupfura? Usibye kuba umusirikare wa Kongo ahembwa akabakaba amadolari 100 ku kwezi, nta bundi buryo leta yashyizeho bwo kuborohereza imibereho. Ibi bituma imiryango y'abasirikare muri Kongo ibaho nabi cyane, bitewe n'uko abasirikare benshi baba kure y'ingo zabo kandi bikagora abasirikare kujya gusura imiryango yabo kubera ibikorwa remezo bidahagije mu gihugu. Ibi bituma bamwe mu basirikare bahitamo kugendana n'imiryango yabo aho bagiye hose, haba ku rugamba cyangwa se aho bakambitse. Ibi bituma iyo inyeshyamba ziteye nk'ikigo cya gisirikare, iyo mirwano igwamo abagore n'abana. Iyi mibereho mibi y'abasirikare yavuyemo ko benshi bagiye batoroka igisirikare bakishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se bakajya gushaka indi mibereho. Iyi ni imwe mu ntandaro z'ibi byose twavugaga.